None of us knew the story. None of us knew the meaning of avi, kapa. Nobody. Ua hanau io ana kala Fred ma Kohala he kaona o ka e ono kaukania o ikia e kanaka e waiho i ana ma ke kanalima o ikia e mile mai ke kaona nui o kailua kona aku. So today is truly a day for Kohala. O iei he wahi uku no paha o Kohala ke nana i a maka palapala aina. He wahi nui o ke koʻikoʻi ke ia kaona liʻiliʻi ma ka mo au kala o Hawaiʻi nei a puni ma muli o ke ia mo ʻŌlelo. I think it makes Kohala very unique. The entire district giving place names to commemorate one of the most significant events as far as they're concerned, the birth of the greatest warrior Hawaii has ever known, a Kohala boy. Wahi a kahiko, ua hanau ke aliʻi wahine o ke kuʻi a poiwa ma koko i ke Kohala nei a ua kapa inoa ia ka pēpē o pai ea. When Kamehameha, his mother was hapai, Kikuapi was hapai, we all know the prophecy, yeah? She wanted to eat the eyeballs of a tiger shark. If you kill the shark, you're killing the ali'i of the kekai, right? Ah, this baby is going to be a slayer of chiefs. A me ia wānana ana ua moa kaka mai no e lilo ana ke ia pēpē o ia kia liʻi nui o ka mokupuni. Kumai ana no nae ke kahi a laina nui a veli pū. Ua kukala aku kia liʻi o ia wā o alapaʻi no hoi I kona make e pepehi ia a make ia pēpē. Maloko o ke kuia hoiwa o ka mano nui kapulana ke ai. Ano Leila, ua hoʻokole ana aku o ke kuʻi a poiwa I ke kahi a liʻi o Leila o nai ole no hoi o ia ke kahu mālama o ke ia pēpē. And he devises a plan to take Kamehameha from where he's born at Kapaka and Koʻikoʻi to Avini, the distance of about 15 miles. A wahi a ke kahi mau kānaka, hoʻomanaʻo ia ke ia mo ʻŌlelo ma ke kapa inoa ia o ke kahi mau ʻaina ma Kohala. A ua loa ko ana kala Fred mau manaʻo no ke ia a ua hoʻolauna mai o ia I ke kahi mau manaʻo me ka hoʻomaka ma Hawi. That was about the third or fourth place that he stopped and something went wrong. The wet nurse wasn't there. He was starving. Famine, hunger. Ha is the breath of hunger. Ua hoʻomau a hiki aku I kapaʻau, kahi e waiho ia nei ke ia kiʻi hoʻomanaʻo mua loa o Kamehameha. All the gulches, all the ravines were flooded. Kamehameha was born in the Ikua season. So when they went through Kapa'au, they had to wrap Kamehameha in his kapa, make him tight and snug. And they went through this swollen stream, so his kapa went out. Kapa out. Hoʻomau aku no o nai ole a hiki aku I makapala, he hapaha wale no paha o ka huakaʻi e koe mai ana. Now the people in Kohala are getting confident. They're saying, you know, we're going to make it. You know, we're almost there. Alapai's warriors have been searching night and day. No sleep. Their eyes are swollen, bloodshot. And so now they're poking fun at them. Their eyes are ripe. Makapalapala. Aua ike no kako no ke kō mae o ke ia papahana anai ole mā. Ua ho ea palekana aku no I Avini me ka pēpē I ulua ea nui a naʻi au puni a noho mo I ma Hawaiʻi pae aina. It makes me very proud. The people of Kohala themselves were so proud of what they did that they commemorated that, made sure they wouldn't forget by giving these names. E ulu I ka pae aina o Hawaiʻi. Ke hele nei he kanalima makahiki o ko ana kala noiʻi ana I ke ia mau moʻolelo a moʻau kala, he mea pilikino maoli no ke ia I mea hoʻonui ike no kona aina aloha o Kohala. When I began to realize what a rich historical legacy this district has, and how close we came to losing it. And I hope it'll never be forgotten. O ka mano nui kapulana ke ai.